Zdravo, moje ime je Momir Đekić i dugogodišnji sam konsultant, trener konsultanata i predavač u oblasti digitalne transformacije i digitalnog rasta. Aktivni sam konsultant EBRD-a, UNDP-a i partnerskih konsultantskih organizacija u regionu, a posebno sam fokusiran na oblasti pomoći malim i srednjim preduzećima u oblasti digitalne transformacije, strateškog i poslovnog razvoja. Problem koji najčešće srećem je nedostatak strateškog razmišljanja i jasne strategije digitalnog razvoja. Mnogi preduzetnici i predstavnici biznisa znaju da moraju nešto da urade u digitalnom svetu, ali nisu sigurni prosto dakle da počnu. Na primjer, u posljednje vreme veliki broj kompanija razmatra otvaranje ili otvara online prodavnicu, ali nije baš siguran kako da privuče kupce, kako da optimizuje procese ili digitalizuje svoje poslovanje. Tada digitalizacija postaje trošak, a ne investicije. Digitalna transformacija nije proces uvođenja novih alata, već način razmišljanja koji omogućava rast i dugoročnu održivost. Akademija će ponuditi praktično iskustvo kroz studije slučaja, interaktivne radionice i mentorstvo. Umjesto puke teorije, polaznici će na akademiji aktivno učestvovati u kreiranju konkretnih planova, a sve uz podršku stručnjaka i kolega iz različitih industrija. I na kraju programa učesnici neće imati samo znanje, već i primenjive strategije koje mogu odmah koristiti i probati u praksi. Interaktivno učenje omogućava bolje razumevanje i bržu primjenu znanja. Umjesto pasivnog slušanja predavanja, učesnici se suočavaju sa stvarnim izazovima kroz praktične zadatke. I tako znanje postaje alat, a ne apstraktan koncept. Digitalna transformacija nije dodatak biznisu, ona je njegov temelj u savremenom svetu. Preduzeća koje tretiraju kao usputni projekat često završe sa nepovezanim sistemima, sa neefikasnim procesima i propuštenim prilikama. Uspješne kompanije neprekidno prilagođavaju svoje strategije digitalnim inovacijama, a digitalna transformacija je dugoročan proces, a ne jednokratan zadatak. Stoga je važno napomenuti, digitalna transformacija nema kraj, već samo početak.